Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Ko ngā wāhine Māori tonu kai te ārahi te tohe kia tū ki ngā poari arohe huri noa. E whakamana i te whakapapa kia Hauraki ki runa o Aotea, te whai a Ngāti Wai me Ngāti Rēhua i roto i ngā whakataunga tiriti. Aka whakapiki whai wāhitanga ki ngā kaupapa te hiahia o te huna takatāpui o Aoteaora, te nuinga he Māori. E nā manu korohi, e nā manu korohi, rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko tahi ana he te wahine Māori i pōtihia hei koro matua i roto i Aoteaora. Nā whai anō e hi kakana e tahi atu wahine Māori kia panoni i taua meka. Hei tā te pūrongo a whatisiri te wake, arā he tokorua e ki ana, kua eke te wā kia noho ki taua tūranga e pai ai tā rātou whakatutuki i ngā mahi. He whakāhua o ngā koromatua me ngā hea o te motu. He hiahia no Kelly Stratford kia whai wāhi atu ki tēnei whakāhua hei te tau e tu mai nei, ko tāna kei āia ngā pūkenga. Because I have the experience. I was elected in 2018 and I haven't dropped the ball on any of the kaupapa that I'm pushing for. O ngā koromatua whitu te kau māwaru, rua te kau mātahi, he wāhine. Hei tā Stratford, kua eke te wā kia toko maha ke taua whika, me ngā wāhine Māori i ngā tūranga koromatua. I do think it's time for mana wahine to lead the Far North District Council. I look forward to leading the wonderful calibre that we're going to have around the table. And I'm so proud of our wahine Māori across Aoteaora that are putting their hand up. He mea whakai e Tania Tapsel kai tono koromatua o rotorua, kua nui pea ona tū wehenga. I mā rohirohi ia i ngā kōwhiringa pōti o rotorua, kua huri. I'm very confident, but I've also been very humbled to have received more votes than the Mayor in the past two elections. So we're hoping, 9 years as a councillor now, that people will still continue to support me as their Mayor moving forward. Whakai mai, whakahe mai ko ngā take wai me ngā wai e toru tētahi o ngā kaupapa matua. Many of our Three Waters infrastructure is sitting on iwi-owned land. So when there's the potential that Three Waters will amalgamate our voice, our local voice, that's also the case for our local iwi and our local hapu. I'm not confident that our council and the previous councils in Te Taitokoro have done enough to make sure that our Three Waters is our number one priority. As Rotorua Council, we have pushed back against the Three Water reforms because we want to maintain that local voice, local management and local decision making. I tau kume ia e te ao kaunihera e te ao whareparemata. No te rānei puta ia te whakatau horekau ia mo te whai te tūru o te tairāwhiti mo te pāti nā hinara. Why would I go to Wellington now when my hometown is in such dire need of good leadership? And so for me it's about, nope, let's fix up home first and then we could potentially go to Parliament later, but I am very focused on Mayor. Ka mutu e anga whakamua ana ngā kaitono ki ngā kōwhiringa pōti kātu hei a o ke topa. Whatitiri te wake Te Ao Mārama. Wa werohia e Ngāti Wai me Ngāti Rēhua, te minita take tiriti ma Andrew Little, kia aro take anō hiara te whakatauna a Hauraki ki runa o Aotea, whai muri i te putana o tā rātou pūrongo motuhake. E meana te pūrongo, he āputa i tā te karauna rautaki rangahau. Wai anō kai te Ātetea Hauraki i tērā whakapai a Ngāti Wai me tā rātou ki, he pūrongo motuhake hoki tā rātou e whakauwana i tana tono ki runga o Aotea. Kai ia tūmama harawira te roa nā ake. Ngāti Wai ki Aotea, ko Ngāti Rēhua, kaore i ko atu, kaore i ko mai. Ka tangi atu ka hiahia ki te moana, ko Ngāti Wai ki te moana e haere ana, ka tangi atu ka hiahia ki te tua whenua, ko Ngāti Wai ki te tua whenua e haere ana. I tērā wiki huitahi ai ngā māngai o Ngāti Wai me Ngāti Rēhua me te minita take tiriti me Andrew Little. Ki reira whakatakotoria i te pūrongo hitoria ono rau whārangi te roa na Tony Wazzle i tuhi. Ki roto i tērā pūrongo i kite i te hōhunutanga o ngā kōhao te kāwanatanga me tō rātou ki ai he pānga a ngā iwi o Hauraki ki runga i te motu o Aotea. I whai wāhi hoki a Ngāti Wai ki te whakahau i te minita ki ngā huatanga e pāna kia Ngāti Wai ake
o tira ki ngā take koroa nei e tāre wana. Ko tētahi wāhanga nui o te pūrongo e hanga iana ki tētahi whakatau a te kōti whenua Māori i te tau 98. Ko tā te pūrongo e meana he nuinga he o te whakatau ki reira whaimana i a Hauraki ki ngā whenua o Aotea. Nā rātau e rapu ētahi o ngā kōrero o tērā whakataunga ture whenua Māori nei ki te hāpai i tō rātau ki me ki, ko te kāwanatanga i hiahia ana ki te hoatu tētahi mana whakahaere, mana whenua ki runga i te motu o Aotea. Ki hai te māngai mō Hauraki a Paul Majuri i te wātea ki te kōrero kia mātau, he oia no hei tāna e hara no te iwi ko tahi te mana ki Aotea, a he mea taunaki tērā kōrero ona i te whakatau a te kōti teitei mo te take ki wainga i a Hauraki me Ngāti Whātua. The Crown Main submits that it would not be appropriate or even possible for the court to declare that Ngāti Whātua Ōraki holds mana whenua in Ahika in central Auckland. Nā mātou tonu e rā whenua, nā mātou anō e rā o ngā marae, me ki ngā kōiwi ki runga i te motu o Aotea, nā mātou tonu. Ina toro mi te tangata ki te moana i kona, ko ai atu ka haere ki te uhi i te rāhui tapu, atu i o mātou kaumātua. E ai ki te minita i tūtaki ia ki ngā māngai o Ngāti Wai, Ngāti Rēhua me Ngāti Wai ki Aotea, i mea rātau i te putanga mai o te rangahau me panoni a hau i ngā hua, ka puta i te whakataunga a Hauraki iwi. He kaupapa hoki tēnei kuaroa e kōrero tiana, kai te tāre wahia taku whakatau, kia puta mai he tohu ki au. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Ko te kōti, te rōpū whakamana i te tiriti rāna, e te paetawhiti ki te kore te kāwanatanga e huri poki i wāna whakatau, mo te tano i nā rākau tauhou i te wāhana pū mau o tana kaupapa utu tuku waro. Kua tū nā pihi o ngai Māori ki te whakatau e whai nei e te kāwanatanga, e whitu piriona tāra te rahi o te pūtea e whakapai tiana ka ngotea i te ao o hanga Māori. Ko te tai toke rau tētahi o nā rohe, ka tino nau wai te kaupapa nei. Nā, kua piri mai a Pene Taui Klesevich, te kai whakahaere o nā take aru moni a te au pauru ki te kōrero ki tēnei kaupapa. Kia ora Pene Taui. Tēnā tātou, kia ora peata. Tatahi, hea tā koutou nā wenui, tēnā whakamārama mai? Tō mua, ka nui tā mātou whakamōrikarika ki te krauna, me tā rātou tohu mai ki a mātou, me a tātou wa tātou whenua mo te take whakatōtō rākau paina waro. Koe tā mātou nawe tino nui, i roto i taku iwi o te au pauri, kōreroa ko tīmata mātou ki te whakatōtō i ngā rākau paina. Engari, mō ngā whitu te kauwaru te kautau no atu, tōku iwi a te au pauri e whakatōtō ana i ngā rākau paina. Nā hoi tā mātou nawe, horai mātou e pai ka riro ko ngā ture mō ngā tātou whenua ka riro mā te kāwanatanga, mātou e tohu i roto i enei mahi. Nō reira, hea te whakatau a te kāwanatanga ki wā koutou nawe. Ka mutu, ko tono āwhina rānei koutou i etahi atu? Ai, e rua e tolu pē hui kua tū, he hui anō a te akuhata, ka kite me pēhea rānei mātou e parangi i te tahi huarahi, e whakatutuki i ngā tūmanako me ngā wawata ngai Māori me te kāwanatanga. Engari tēnei wā kai te were tonu, wā tōna wā pēr ka kitea, me pēhea rānei mātou e koke whakamua. Engari, kua tukua mai ngā minita, wā rātou misu, wā rātou reta, kia mātou, nā reira, hei te hui e heke mai nei, ka kite anō kei a rānei he oranga mō tātou. Engari, māro tonu tā mātou tū ki te kore rātou, e noho tahi e whakawāte i te huarahi mō ngai Māori ki te tōtoi e nā rākau, ka haere tōtika mātou ki te kōti matua. Nā, kai te tatari tonu, ki taku nei mōhio, kai te tatari tonu i tētahi whakatau ki nā tono. Engari, kai hea tēnei take e tau ana i nei, ka pēhea koutou o te au pauri e ana whakamua i tēnei take, ko ki mai koe ko te kōti pēr tētahi ara? Ai, ko te kōti, ko te tribunara, engari me matua mōhio. E kore ngā take pēnei rawa te nui, ea mā te tangata kotahi. Engari kei kona anō ngā rangatira me ngā mātanga o te ao whakatō rākau, ngā here pēnei a te kapunga Jews i a Chris Inslee,
Nā ko tā mātou I nāne, he whakatōpū I wena mema no tērā iwi, kia kōrero tahi, kia kaha tā tātou anga whakamua I roto I tēnei taukumekumenga o tātou. Wai. Pene tau e Class Virtual Te Ao Pauri a kārea ārika rika nei te mihi. Kia ora. Kia ora, tēnā tātou. Ka itua ke tonu, ko whakapiki whai wāhitanga, ko te whakapiki whai wāhitanga ki ngā kaupapa, te hiahia o te hunga takatāpui o Aoteaora, te nuinga he Māori. Hoki mai anō. Ko tahi ana he te wāhana kaunihera e toi ana kia ao Filipaina, kai kaunihera o Tāmaki Makaurau, hei whakaawe I ngā kanohi Māori Pasifiko hoki ki te whai I ona tapu wai I roto I te ao tō rangapū. Te kaumarua tau ai ao, whemahi ana hei kai kaunihera I te rohe o Tāmaki ki te tonga. Te wāhi e noho wai te maha o ngai motu a kiwa. Kai amu. E hara ao Filipaina I te tauhau ki ngā hapuri maha o te tonga o Tāmaki Makaurau. My focus is going to be on our community. And that's how it's been all the way through. Yes, you pay my wage, thank you so much. But for me, it's always going to be about our community, how I can help them. And that's how I felt right through Prihimana, but even more at the Kaunihera. Neke atu I te rima te koutou a Filipaina e mahi ana ki te taha o ngā hapuri maha o te taitonga o Tāmaki Makaurau. A kua tū ia hei kāpiti I ngā tau kimuri, I nāenei, he kai kaunihira tēnei uri o Ngāpuhi, he kanohi ki te ao mo te Māori, me ngā tangata Pasifika. That decision-making table, that's where we need to be, is at that decision-making table. And in 2003, that's exactly where I ended up, and currently still is around that decision-making table. That's what's so important. Thank you for the money that you give me for my pay, but the community is the one. Koe nei te wahanga whakamutunga ka tū ai a Alf hei kai kaunihira. Engari ko tōna whāinga matua kia rarau mai te tini o Māori me ngai Pasifika ki ēnei mahi. That progression is being put in place under the Labour banner, and it's a matter of getting our younger ones as well, not only to take the position that I currently hold, but also the local board and getting into local government. So that definitely is happening. Definitely, and we need to always have an eye in the future for our young ones to come through, so that's happening. Ina ka tutuki pai te pōti, koe nei e tahi atu whāinga mo tēnei uri o Ngāpuhi. Māori outcomes that currently come towards, but Māori outcomes in the committee that I currently chair with Kathy Casey. I also want to have a look at supporting our ethnicities across Tāmaki Makaurau. Hei te whiringa ānuku ki te ngā hua o te pōtitanga. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Mo te wā tuatahi ka whakakao atu ai te hunga takatāpui ki te whiriwhiri I o rātou ake kōrero, I raro hoki I te haumaru mō nā taumahatanga me nā mahi whakahāwea kia rātou anō. Hei te rātua whā o whirina rangi, timata ai tau e hui takatāpui ki te marae o mā tātua ki Tāmaki Makaurau. E whā te kaumā whitu ōrau o te hunga takatāpui ki tēnei whenua he Māori. Me te hiahia o te nuinga, kia whānui ake ai te mana ōrite o te tangata I Aotearoa nei. Nā kua hono mai te hoi matua o mā tātua takatāpui, a Tū Chapman I nai nei. Tū tahuti mai ki te hōtaka, kia ora. Kia ora piata Aoteaora, tēnā tātou katoa. Tū, hea te take I whai koutou te hunga takatāpui I tētahi hui pēnei I tēnei? Well, he hui, I tū ngā hui takatāpui ki ngā tau ki muri I whānui ake ki tō tātou nei whenua. Hoi anō nā te kōwhiori ki tātou kāre anō I tāia te tū tēnei hui whai muri I a kahungunu. Ko te mea nui mo tēnei hui he wāhi, hei whakapiki ake I te whanaungatanga ki Wainganui te hunga takatāpui, o tira he wāhi hei aki I ngā moimoia me ngā hiahia o te hunga nei.
Nā he nui nā mauna kua kakea e Aotearoa whānui I roto I nā tau. Kia taurite ai te tū o te hunga takatāpui ki te hapuri whānui. Ki tō titiro, koe hea nā mauna kāre anō kia eke? He pātai pai tērā. Hoi anō, koe he maha hoki ngā maunga kāre anō kia eke ki te hunga nei. Ko te mea nui ki au, o tira ko ngā reo katoa o te hunga takatāpui nei. Kāre anō e kite, kāre anō kia rongo I ngā reo o te hunga nei ki ngā tēpū e whai manahia I ngā tikanga me ngā ture me ki. So koira ke tētahi o ngā maunga kāre anō kia eke e tātou, kia hono atu tātou te hunga takatāpui ki ngā tēpū, kia taia ai tātou te whakamanahia I ngā kaupapa mō te hunga takatāpui nei. So koira ke tētahi o ngā maunga kāre anō kia eke. He tauira pea, I raro I te ture mō te whāngai pēpē, he nui nā wero kia koutou nā takatāpui hei whirawhira, ne? He hawa koutou whaina mō te whāngai tamariki? Ai, anō hoki he take tino nui tēnei. Ko kāre anō te ture o inae nei e whakamanahia I te āhuatanga o te whāngai I roto I te ao Māori. Mo te hunga takatāpui nei, kāre anō e taia te whāngai tamariki me ki. Koina ki te huarahi mō rātou, hei whāngai hoki ngā tamariki o te whānau, o rātou hapu, o ngā hoa me ki. So, koira ki te mea nui kai te kōrerohia e tātou ki tēnei hui nei. Me pēhea rā tātou e whakamanahia I tēnei āhuatanga, kia taia I te hunga takatāpui ki te whāngai tamariki. Haere o te wī takatāpui. Tēnā koe I roto I ngā mihi. Kia ora, tēnā koe. Nā tai hoake nei, ka huri te aro ki te whakataetai meke meke, hei kohi pū te tautoko me te whakamata ārake I ngā take ma te hinengaro. Nau mai anō, hei te pōnei, te tuatahi o ngā māti e ono, te whakataetai meke meke, hei kohi pū te tautoko mō ngā take ma te hinengaro. I roto I ngā haora rua te kaumā whā kua huri te tai ki te meke meke matua, no reira kia huri kia pōtaka maipi I nei, mai te taiwhanga o event whaina mō ngā whakamārama. Kia ora pōtaka, kai te mōhio tātou ko Kevin mea Lamu, te ōpango umua, tērā e kore whawhai ki tēnei whakataetai nā te pānga o te mate manawa ti pakopako ki aia. He aha o mōhiotanga mō tāna hauora? O tira e ohorere katoa te motu, ngā kai meke meke. O tira ko Kevin mea Lamu anō hoki kaori anō e ia e paku mōhio ana ki tēnei mawīwi kua pā ki aia, wai mari e kua kitea e te rata I aia e arotake ana I aia inanahi ki te whakatika I tōna tirana, ka puia ake, ka puta mai tēnei whakatau hauora nei. Hoi anō rā, I te mutunga o te rā, kāore ia e uru ana ki runga ki roto I te ringi meke meke a te pōnei. Hoi anō, kei te haere tonu te whawhai, Fight for Life, ki roto I tō rohe me ki tō wāhi noho, ki roto I te raki pai whenua, ka timata hei te whitu karaka I te pōnei, mataki mai ki tēnei o ngā pūrongo. Nau mai te whawhai ki wānga I te ōpango o mua Carlos Spencer, rāwa ko te kiwi o mua, a pō whatuira ki te whawhai mātāmua o te pō meke meke, Fight for Life. Ko Spencer rāwa ko whatuira, kua eke ki te taumata o runga I te korenga o te whawhai a ōpango o mua a Kevin mea Lamu. Nā runga I te mate manua I kitea tuatahitia e te rata I te hui I ne taumaha. Ko te warrior o mua a Wairangi kōpū te huareri ki a mea Lamu, nā whai tana tuku mihi ki runga pai pāpori ki a mea Lamu kua pāngia e te mahawiwi. Hoi tērā te kōrero o te ao meke meke, me ko ke tonu. Ko te kai whakataki o te Aoteara a Liam Mesa me rikarika ana ki te puta ki te mura o te ahi ki a warrior o mua a James Gavitt.
Ki whawhai hau tupua ke atu ko te toa mamaku kai tākoro kiwi a hani here me smaila he huariri ki te kai pāho reo irirangi o mai a Tegan. Good. Ko te tuarua o ngā whawhai papāho reo irirangi ki wainga i a Tammy Davis me Jay Reeve. Ka whai atu ko ngā whawhai ngai o ko Andre Makalovich ki a Francis Waitai. Ko Jerome Papaleon hei huariri ki a Joshua Chunky Francis. Nā pōtaka, ko koe tērā kua whaitahia Liam Messam rā ko Honey Here me Smiler, ko pehea o rāua whakarite-rite ia rāua anō. Kamatu heha o matapai mō rāua Māti meke meke? O tira mo te tokoruara, ki tāku nei matapai he māma nohe o rāua nei meke whawhai a te pōnei. Kei te tākoro tonu a Liam Messam I roto I te whakataetai NPC whutupōro, koia pia te kai meke a te pōnei ngana tonu nei, tākoro tonu ana I roto I tērā taumata o te ao hā kina me ki hoi anō rā, ko tana huariri, ko James Garvey, ke vit rānei he kai tākoro ōmua o te Kapa Warriors, kua roa nei ia e whakatāna mai te tākoro riki, ko Honey Hirimi Smala, e rua tau ki muri nei I retire, I whakatā ia mai te tuki nui ki roto I ngā whakataetai WNRL. Hoi anō rā, ko rātau, ko rāuatahi ngā tino kai tākoro me ki I roto I tō rāua nei ao. Nā pōtaka nā te hekena o Kevin rao ko Wairangi I tēnei whakataetai, ka eke ko Carlos rao ko Paul. Ki tō titiro ko Wai ka eke panaku, ko Paul ko Carlos rānei? Me ki, ko Carlos ki tāku nei whakaaro, I kōrero tahi au ki aia I te rāhoroi kua taha ake nei, e waru tau ki muri nei, tōna whawhai whakamutunga I roto I te ringi ki a Monty Beetham. Hoi anō e pakari tonu ana te tinana, a Carlos Spencer, pērā no I ngā tau te kau ki muri nei. Hoi anō, ka pērā tonu a Paul Whatuira, he tino tukinga tēnei, a te pōnei ka eke rātau ki te whawhai mātaumua o te pō. Ka pai karawe o whakamārama pōtaka nā mihi. Nā I mua I te waiata nā o pōtiki mai tawhiti, kia te tiro ake tātou ki nā tohu a tāwhiri mātea. Mao te ua kōpata ki kai taia, hai te ata, ka paki haere. Kāre e kō atu I te rangi pai huerere ki tāmaki makaurau me rotorua. Engari anō ki te tai rāwhiti, riri rawa tāwhiri mātea me tōna haupupuhi mai te tonga Māuru, ko tamanui me ōna hihi mahana kai te tahauru o te whenua. Kia tūpato koutou o te whanganui atara ki te āhuatanga wiri katoa tāwhiri, te hau, te ua, te hukarere anō hoki. Wai maria koutou o whakatū, pai ke te kōrero ki reira. Ka mahea ke te marangai ki o tautahi hai te ahiahi pō. E toru tōraro te taumata pāmakariri ki tāhuna, ka ua I ētahi wā ki wai hōpai. Kāti, koina nā piki me nā heke a Te Ao Māori I tēnei rangi. Tēnā toro atu ki te whārangi I pūrangi te taupāngara nei a Te Ao Māori News. Mō te roa nāke o a mātou kōrero. Hei whakakapi te hōtaka I tēnei pō, ko te kapahaka o pōtiki mai tawhiti me tā rātou waiata e tamahi kairo. No hātu koutou I roto I te rangi Māori e. Kia ora. Nore he kororia he maunga rogo ki runga I te whenua. He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa āwine. He tamaitia hau nā tōku pāpa. He mea mate nui hau nā tōku māma. Kororia ki tō ingoa tapu. Nau mai e tawa, kia mihi atu hau. I hara mai koe, I te kunenga mai o te tangata. Te toe ki Hauraki, I te whaia. Ki te Ao Mārama, e tamahi kairo.
atu hake